veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu, kao što vidite, pokazat ću vam kako možete dobiti besplatne proizvode sa Gearbesta, kineskog sajta. Znači, znate da svi naši youtuberi snimaju recenzije i za proizvode sa kineskih sajtova. Ja ću vam pokazati kako da dobijete takve neke proizvode sa Gearbesta. Znači, sve što treba da uradite jeste da imate YouTube kanal koji bar ima 500-600 subscribera i znači to je to. Sada ako imate 500-600 subscribera dobijat ćete malo manje, neke malo jeftinije proizvode, a ako imate na primjer 3, 4, 5 hiljada do 10, ovi već preko 10 mogu da dobijaju baš super ove nagrade. Ja ću vam sad pokazati kako možete dobijete neke, ne nagrade, nego neke proizvode. Znači, dođete na Gearbest sajt, znači bit će vam dole u deskripciji videa. Morate se logovati. To je veoma jednostavno, idete join ovde i logujete se preko Facebooka. Znači, kada uđete ovde imate sad, ok, samo da sklanimo ovo. Znači, kada uđete imate ovako nešto. Kako možete da dobijete pare? Ne pare, nego kako možete da dobijete proizvod. Idete ovdje make money i scrollate dole malo i idete ovdje get is free. Tu kliknete i kada dođete na get is free idete ovdje get is free. Opet ovdje izaberete neki proizvod. Znači, evo ovaj na primjer sat. Najbolje je da izaberete, ako imate manje subscribera kao ja, najbolje je da izaberete neki malo jeftiniji proizvod, kao što je na primjer nešto do, na primjer, evo ovo do $8, to je najbolje. Najbolje nešto do $8, eto, to je nešto najbolje. Idete get is free opet ovdje ispod. Kada dođete, najbolje je da šerujete ovdje na Facebook, uradite to, to je veoma jednostavno. Znači, podelite ovo. Idete ovdje samo objavi na Facebooku, ja sad to neću da uradim. I znači, kada to uradite sve, vratite se opet na proizvod, idete add to favorite, sad čekamo, znači sad ga je, pa nije ga dodao. Što ga nije dodalo u favorite, sad ćemo da vidimo. Jeste, evo ga, dodalo ga je kod mene u favorite. Znači, dođete opet ovdje u favorite i kliknete opet na sliku i idete kopirati ovaj link gore. Idete copy. Kada ste to uradili, vratite se na početnu Gearbest stranicu i znači kada se vratite na početnu Gearbest stranicu, idete samo na vaš profil, kliknete, idete make money opet. Znači, kada dođete tu, idete ovdje free gift card, kliknete tu. Znači, kliknete tu. Kada dođete tu, sada ću vam ovo detaljno objasniti šta treba da radite. Znači, prvo morate da snimite video ovo ko što ja snimam, to prvo uradite, pa tek onda naručite neki proizvod. Znači, sad ću vam pokazati. Ovdje stavljate link vašeg YouTube videa koji ste prethodno snimili, kao što ću ja staviti. Znači, sad ne mogu da ga stavim zato što ga tek sad pravim i zato još neću naručiti proizvod. Čim ga objavim na YouTube, onda ću ga ovdje zalepiti. Onda ovdje stavite, znači, onaj link što smo kopirali od proizvoda. Znači, to je ovaj link. Onda ovdje full name, onda Gearbest name. Sad ću da vidim kako se zovem na Gearbestu. Nemam pojma kako se zovem, sad ćemo da otvorim drugu stranicu. Aha, zovem se isto Milan Nikolić. Ok. Znači, samo ćemo kopirati ovo. Stavit ćemo isto to. Ovdje email adresu, znači koju koristite. Onda ovdje stavite, opišite, znači zašto baš vi da dobijete zašto baš vi da dobijete neki poklon od Gearbesta. Znači, opišite se zašto ste vi baš ta osoba i onda ovdje kod stavite, ovaj što vam piše ovdje da potvrde da niste robot. Znači, minimalna nagrada, ne nagrada nego taj neki
poklon od tog sajta bit će od $5, a najveća od 100, znači to je to, dobit ćete nešto između. Sada, ja bih vam preporučio kada napravite video isto ko ja, prvo da ga dosta šerujete, da dođe bar do 500 pregleda. I onda ga tek zalepite ovdje da bi dobili što veću, znači, nagradu. Pošaljite im ovaj, znači, tiket tek kad vaš video, znači, dostigne 500 pregleda i na primjer tako probajte jedno 10-15 lajkova da skupite. Znači, probajte i može naravno potrudite se što više lajkova da ima i na primjer komentara, bar malo. Probajte sa drugarima nešto se dogovorite i da vam pomognu. Tako da eto, znači to je to što bi imao da vam kažem. Poslaće vam proizvod, znači u roku od 48 sati ćemo odgovoriti na email koji ste ovdje stavili, znači obavezno pratite šta su vam odgovorili i to je to. Nema ništa više da vam kažem. Jedino bih želeo sada ja od vas da tražim, znači da mi pomognete, da šerujete ovaj klip sa prijateljima, da lajkujete, molio bih vas stvarno da lajkujete, da probam bar do 50 lajkova, znači da dođemo i eto, to bi bilo to. Znači pomozite i mi se vidimo u nekom narednom klipu. Veliki pozdrav i ćao.